الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار فيهما سار في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها هم ننال به من الإخلاص حظا وقسما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه wasallam amma ba'd. Sanglitiwan pamuji pagsukol nato pa Allah Ta'ala, panglagbo nato pa Allah Ta'ala, pagmabuka nato pa Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yari nasab kita niyo miabot atawakan di matong paadlaw pawakto sa laggo-laggo amuna inadlaw Jumaat sambil wita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul Jum'ah khairun min Idil Fitri wa Idil Adha. Adlaw Jumaat labi tuod in sa laggo-laggo karayawan kamumpaatan dirihilan sin Allah Ta'ala din sindu haylaya haji atawakan haylaya puasa. Hasawab dinit ng mga tayo mga daara ng Islam. Puasin pagsukol na to pa Allah Ta'ala, damikyan, tukbal na to, dahil sabing pagsukol papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakabatok kita niyo papalita, padaakan sin Allah Ta'ala, nahinang asbab in Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indis sarahon na to, haadlaw ini, hawak to ini, biada sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dhaikatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziya anin nari, wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Mga kiaulungan sin Allah, intuhan na Rabbul Alamin, biyaitaan niya kita niyo, kullu nafsin dhaikatul maut, in katantan balnyawa, in katantan sinta kakabuhi, pananamunda sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kamatay. Hati niya, yakaw kiamutagan sin Allah ta'ala kabuhi, konsum kunisa, hipagbak murah, hipananamda kay mo sin Allah ta'ala, in pagbasaw kamatay.
hangkan suway indi akato tanyo magsaddiya. Suway indi akato tanyo di makaig, ding hapaldaakan, ding hauno-uno, paldaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalaw sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Shababaka qabla haramik. Wasihataka qabla sakamik. Waghinaka qabla fakrik. Wahayataka qabla mautik. Wafaragaka qabla syugulik. Inna bilatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipapatawan ka to illi mapakaradyaan. Ay, suway na to us-usan illi maparkala. Uling pag-iano si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tama na, in ka kong bata mo, hadi pa kaw dagpakan sin kalaas. Hipapatawan ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ka kong bata sin baran na to, sin mga kaanakan sin kita niyo, panduan na to sin agama Islam, bauton na to sin paldakan sin Allah Ta'ala, tarbiyaw na to, biya sin daak sin Nabi na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla haramik, pasalan, bangin mano siya, di na makatiwog manaw, di na makatiwog limingkod, na pagsusulin dumatong kaniya. Ini karwalaw sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla sakamik. Sa utiin ka sa mong saya sinbaran mo. Hari pa ko dagpagan sin kalamma. Biyayaon, itong balog-balogan inbaran na tukatan. Makusog inbaran, in pagpanaw-panaw, in pangita, in katantan ang kauta baran na to mga tayo mangudaang ng Islam. Dirihilan pakusog sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun wakto, bang dumatong in kalamma. Misan pamiyari in kusog sin baran, para tungon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waghinaka qabla fakrik, tama na in pagdaya mo, sautin pagdaya mo, sautin alta mo, hari pa ko dagpagan sin kamiskin. Aun wakto, in alta di imigdeng kato, sa sumakawa, aun wakto mano si imigdeng alta. Hangkan, papasautan ka to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya di maun in pagsusun sinhang ka tauring ka to tanyo. Bangkitan nyo mo'y atawakan mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahayataka qabla mautik. Tama na in ka muhi mo hari pa kaw dagpakan sin kamatay. Hipapatawan ka mo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kabuhi na to, pila na sadya in nawapat kahapon. Pila na sadya in nawapat biyaon. In pangasubo, mapabalik pa ba sila sin Allah subhanahu wa ta'ala paalamod dunya? Ang kan mga tayo mangudaya ka may Islam, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala lamay takatutan niyo, Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. In kataan uno-uno, in pagbaya sidikaw, in kabayan sidikaw, in susubol sidikaw, yattu akyum kuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakita niyo, piyaurulan sin Tuhan na Rabbul Alamin, pagkaingkatantan, uno-uno yat, wakyum kuman sin Allah, ang pakita nyo iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal haya. Pia panjari na mo, in kamatay niyo, pia una na mo, dahin ka niyo, hati niya. Bukon, kabuhi muna, in pia una sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan niyo. Pia una sin Allah ta'ala, in kamatay na to, sawag mayta, in kabuhi na to, dunya bukong kita nyo kakal. In kabuhi dunya, mga tayo, mga daya ka Islam, misan pamiyarin kawasasin mano siya, in alta, in katantan, in dunya, kaya pagmilikan niya na. Sa sumakawa konsum kunisa, kawaunda sin Allah ta'ala rin kaniya. Alladhi khalaqal maut, ang panamulang sin Allah ta'ala,
piyahuliin kamatay niyo. Hati niya. Puas, sin kabuhi na to dunya, kabuhi na salama-lama. In balikan na to padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal haya. In kabuhi na to ini partandasan ka to sin Allah ta'ala. In kabuhi na to ini, hati niya, pagpiligan sin Allah ta'ala ka to kanyo, bangisin manot siya tausul ka, bangisin manot siya amuin taunar ka. Alhamdulillah, in katantan, namamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sila na yatto in pag-iano sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin, mapasud sila, pasuluka sin Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, tandasun namo kamo, banghisiyo rin kaniyo, in naghinang simpardakan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudaan kami Islam, amuin ini papatawan ka to sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inhi kalima wa faragaka qabla syugulik, sa uti in kahayang sinuwakto mo, hari pa dumagpak in kabisihan mo. Hati niya misan panawag-tawag sin Allah ta'ala, bang inang katauring kado tanyo, datungan kabisihan, aw wakto, di na to dahi katunay, in pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tayo mangudaan kami Islam. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, haayat na masa na to kaina, kullu nafsin dhaikatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum, in katantan kakahinang nato diha dunya, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Hinang nato marayaw, ipagbak nato da. Damikyan, in hinang sintaw kangian, bang siri makapagtawat pa Allah ta'ala, di dato papason sintuhan. Paman juhzi anin nar, hisiyo-siyo rin kanyo in malagpas, haapilal ka jahannam. Hati niya, liyapas na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala na siya nakarulagpak, paapilal ka jahannam, wa udkhila jannah. In taoyan, papasurol siya sin Allah ta'ala sulqa. Fakad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Magparuntungan, magdapa-dapa, magkugkuyag, inhang kataurin kato taniyo, apabila mapasud sin Allah subhanahu wa ta'ala sulga, in kita niyo parida parahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, in kabuhi na to dunya, maglabay, pianandas kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tayo mangudaan kami Islam. Ambo kadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره لقاءه. Nakaasubo in Aisha رضي الله تعالى عنها, Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut. Amuin hadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo rin kanyo, imamaya, dumamagbak sintuhan. Atin niya, mabaya na kau dumamagbak, magkita iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang akhirat, ahabba liqa'ahu. In Allah ta'ala, mabaya dasab dumamagbak iwan sin ikaw. Atin niya, ingkatantan beriman, ingkatantan na mabalat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, puasin hinang dakan sin Allah ta'ala, in angan-angan na to katan, bangman marana to magbak, kakitaan na to in that wajibul wujud sin Allah subhanahu wa ta'ala, laysa pakat pid dunya sa sumagawa, hadlaw akhirat, hipanyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Waman kuriha lika Allah, hisiyo-siyo in mahukaw, di sila mabaya magbaki wa sin Allah ta'ala, damikyan, in Allah Ta'ala, di dasab mawaya dumamagbaki man sila. Nakaasumo in Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akarahiyatul maut, Ya Rasulullah, in pag-ialon mo yan, amo in mano siya, mahukaw na sing kamatay, pakuna nakrahul maut, amo in humukaw na kami sing kamatay, law sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa dhalik, bukon bihat to in pag-ianon ko amuin,
humukaw na kamusin kamatay, di na kamumabaya mapatay. Walakinnal mu'min idha busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatih, apabila in mu'min pakuyagon na sila sin rahmat sin Allah, iban sin rida sin Allah, iban sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya na sila dumamagbaki wa sin Allah ta'ala. Hati niya, mataod dahing mga iakuyag kato sin Allah ta'ala, amal ibadat sin kita niyo, apabila na to kiya tunay, mataod dahing mga ayat na mayta, iakuyag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, intao bariman, apabila siya nakasud na parahmat sin Allah, parida sin Allah ta'ala, iban pasulga sin Allah, inyangan-angan niya, bangman kakitaan niya rin dat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal kafir, adapun lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga sila tao nagkupur pa Allah, di mabaya sumujud pa Tuhan, di mabaya huminang sindata sin Allah ta'ala, idha busyira bi adhabillah, apabila sila baitaan, amuin, pakitaon na kanilin adab sin Tuhan, iwan sin kabong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, karihalika Allah, di na sila mabaya, dumamagbaki wa sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta, di na in Allah ta'ala, mabaya dumamagbaki wa sin sila. Amoy ning piyagbidan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan, mataod dahil mga hinang sin kita niyo. Mataod dahil mga karayawan, puwas sin ibadat, kaya tunay na to, adlaw-adlaw, dumadlaw, in pasugpatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataod dahil mga ibadat, piyang hindo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambok waktu, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanawag-tawag pa mga sahabat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sa'iman. Pang mabiya kato, hisiurin kanyo in nakapuasa adlaw yan. Ay di maana puasa sunnat. Nanawag-tawag in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang aong kasahabat, amuin, nakapuasa sunnat adlaw yan. Aw lambok sahabat si Mambong, law sila Abu Bakar Siddiq, ana, ako ya Rasulullah, in nakapuasa sunnat adlaw yan. Amuinin panagnan pangasumo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hikarwa pangasumo si Nabi, man at'ama minkumul yawma miskinan, hisiurin kanyo in nakapakaon miskin hadlaw yan. Amunay ni inikarwa pangasumo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang hisiyo in mga sahabat, nakapakaon miskin adlaw yan. Long sila Abu Bakar Siddiq, qala, ana ya Rasulullah, ako ya Rasulullah, in nakapakaon miskin adlaw yan. In hikato pangasumo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a minkumul yawma maridan, hisiurin kanyo in nakabisita pataw na sa sakit adlaw yan. Atin niya taon na sa sakit, amuin bisitahon. Pakala Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah, ako in nakabisita adlaw yan, hamanga sila nasa sakit. Inikaupat pangasumo si Nabi sallallahu alaihi wasallam, manittaba'a minkumul yawma zanaza. Hisiurin kanyo in nakaagad na gumula adlaw yan. Long sila Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah, hati niya, in upat pangasumo, piyangasumo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in nakasayang sin lima, in nakaanswer sin pangasumo sin Nabi, in nakaparagbos sin pangasumo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in Abu Bakar Siddiq, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'at hadhihi al-hisal qat fi rajulin wahidin dakhala al-jannah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyorin kanyo, in nahambuok niyo, in pag-ianon ko ini, amo na ini kasod niyo pala binsulka. Allahu Akbar. Hati niya, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw nakapuasa sunnat. Dahil mga sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biya sin mga adlaw isnin, atawag ang adlaw khamis, in mga yato, ipagsusud, pasulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hikarwa, hisiyo-siyorin kado tanyo, in nakapakaon miskin, in nakasarak ka mga miskin,
amo yan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inhinang ipagsusud pasulga. Ini katulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam isiusurin kanyo inna kabisita pataw na sa sakit. Amo yan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ding mga sa laggo-laggo ipagsud nyo pasulga. Ini kaupat bangkita nyo nakaagad nagkumul hataon na wapat insyaallah subhanahu wa ta'ala gandahan sin Allah ta'ala in pag-agad-agad na to amo na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mangudaara ng Islam, magpakaagad kita niyo mangubol. Sambil in kita niyo kumawa na yung mga hangkakyum kumanlupa. Bangman kita niyo amuin makahampit atawakan makahinang karayawan sinta unawapat yaon. Misanda kuman hangkakyum kumanlupa timilo kita niyo silupa na yung mga hipagkumul kaniya. Dalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafara qabran banallahu baitan fil jannah. Angkan jakpat in mga tao mga ngali kumul ataw akan magkakali sin tao na wapat. Hasupay kakumulin tao na wapat yaon. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam hisiyo-siyo in tao. Amuin siya in nagkali sinlupa yaon bang manin tao na wapat hikakumulin doon. Banallahu baitan fil jannah. Papatindukan siya bahay sin Allah ta'ala halom sin sulga. Masya Allah. Papatindukan bahay in tao nagkali sin tao na wapat bang manin kakumul halom sin sulga. Wa man ghassala maitan hisiyo-siyo in tao nakapangligo hataw na wapat kharaja min dunubihi. Papasun sin Allah ta'ala indusan niya. Biya na siya sinampa piyag anak hina niya. Waman kafana maitan, hisiyo-siyo in tao, nakapatanong hatao na wapat niyaon. Suluhan siya sin Allah ta'ala min hulalil jannah. Dahil hamanga panamong halam si sulka. Amoy ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, bang tawi day-dayon, angkan, siyunat ka to sin agam Islam, jiyari ka to sin agam Islam, bang mawapat in asawata, in sarayaw-rayaw amuin ba na niya mangligo? Di na siya magkawa mangligo do kaing. Bang aun masuok na yung kaniya, in sarayaw-rayaw amuin siya na mangligo. Mayta, malaggo, in pakaradyaan na yung mga dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato kaniyo. Hangkan mga tayo mangudaakang Islam, bang natudungdungan, in paldaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukod na sadyain kita nyo mag-ibadat, hindi na sadya kita nyo, in makawak kita nyo rin mga karayawan, mataod patoy, in biyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan nyo, in hikatanong na to in karayawan di hadunya, in adlaw akhirat, in adlaw kiamat, adlaw ipaghalbis sin katantan rin mga amalhinang sin kita nyo. Angkan, bunarda imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita nyo piya karisintuhan paala mo dunya, liyabluwakom, inyan pangitaan na mo kanyo, panandas na mo kanyo, bang manin kamo yan, hisyurain kanyo in magad, hatiranan, bautan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga tayo mangudaa ka may Islam, alhamdulillah, in kita nyo biyayaon, halawang pag-iman, halawang pagmabuka, minsan pa uno in jimatu, hatiap-tiap, binaywayan sin kita nyo, sa masira, in pangahagad sin kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bangman in mga yato, dihilan kita nyo kalagguan, ibar rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumon sin kita nyo, in kita nyo biyaon, atawakan in kita nyo rihadun niya, biala sin sambat, kaya karisadya kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, konsum kunisa, magbalik na kita nyo pahadarat sin Tuhan, suwayin kita nyo magbalik, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungub-tunguban kita nyo sin pangdarahan, tungub-tunguban kita nyo sin pahala, tungub-tunguban kita nyo sin hinang marayaw, pagkain kita nyo, piyabalik sin Allah ta'ala, piyawa kita nyo sin Allah, paala mo dunya, way tamaktok sin barad na to, suway kita niyo umalok padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biat turaisab, inhinang sin kita niyo, atawakan in barad sin kita niyo, na murah-murahan, bangmayan, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in waktu na to maniyutiyo,
hapag ibadat, hapag panumtuman pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibad ingkatan tanding mga pangayo sin kita niyo, tayo mauntaw kung sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta ang katon sin Allah ta'ala inbala, dumatong pakauman na to, pahula na to, gantian sin rahmat, ibad vida sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa'u malun wala banun, illa man atallaha biqalbin salim, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إقرارا بربوبيته إرغاما لمن جهد به وكفر عباد الله إن الله أمركم بأمري بدأ به بنفسي وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا حكيما وآمرا لكم وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا وللمسلمين في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضينا إلا قضيته ولا مريدا ولا مبتلا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ودمرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولنا فيها سلام إلا تكرمت علينا بقضاء يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أغثنا برحمتك يا الله اللهم أغثنا برحمتك يا رحمن اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا عمن غدقا طبقا برحمتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في أوطاننا اللهم إنا نسألك سلامة في أمورنا اللهم إنا نسألك سلامة في رجالنا اللهم إنا نسألك سلامة في أطفالنا اللهم إنا نسألك سلامة في نسائنا اللهم إنا نسألك سلامة قبل الموت ونسألك سلامة بعد الموت ونسألك سلامة بعد الموت ونسألك سلامة بعد الموت من عندك يا رب العالمين اللهم يا من لا يرد السائله ولا يخيب لأبده وسائله يا من أمره بين القاف والنون وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا من عندك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر